May babengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenca. Are ni na ring mga regular balita ngayon Martes, November 14, 2023. Bangkening Pogo worker a biktima na ng kidnap for ransom, are cover decking porak. Metong ng abe, miligtas ya. Medang lalaki ay inugsera King San Simon nanyang October 23, biktima nening kidnap for ransom ag pangking PNP. Ayon Roy Henson, lukluk ya King City Council na ning San Fernando, kaya rin ang sinabot presidente na ning SK Federation. 51 train sets at 408 bagon. Magamit laking North-South Commuter Railway Project ag pangking DOTR. At Gold Stevie Award for Innovative Annual Reports, ikwanening BCDA. May sunod-sunod po keti Pampanga yung sera ng pamanugserang bangker ng kidnap for ransom group apunteryada reng Pogo workers. Pekatauliya ngayon abak ning November 14 na Martes, nung nuka rin bukod king metong abangke ning lalaki, rescue din naman po king Porak PNP, ing sugatan at Chinese national, adinukot ra Pasay at iksera kening Porak. Para king aliwabang detalya, katalamitam tayo po Paulo G. Santos. Paulo, makanano dong atuntun, lalo na itang bangke, nanining amano ng Pogo worker. Diyan talagang may bulabog la rin may Mario Geni Barangay Mangkatsan uling ining access road naning STX pakalot Geni bale naning Porak kene utuyang remote area ni malagad lamo ren bale at nga nang ikit dala rin ng mga magpikot maglinis kening dalan may nga pamulala la uling igit ra bangke ning metong alalaki ating dyan at base kening initial ay informasyon aning scene of the crime operatives atin yang markay ning torture king kayang katawan atin yang kintal ning sigarilyo at king naging kulay napin ning investigasyon kini atin dyan king suspetsara bandang ganingaldo anang inasare ining bangke king investigasyon naman ning Porak PNP tinya kanong relasyon ini ketang Ares Yura naman Chinese national kening area na ning barangay Manuwali Porak Pampanga. Luno ka rin ating dyan ining biktima pinilalarang Zhu Jihei metong Chinese national 30 anyos ni sa Sabiana na may biktima la kanong ketang kidnap for ransom syndicate na munang nagpakilala karela anyang ikat na lang muntasana kanuke ni Angeles City bang kanitang magobra kening Philippine Offshore Gaming Operation
at ti nakikila kanini ti lukila at ketang panga sakeda ketang saken era kanu sukat akalay mene da kanu balu jen da yapi na pala itang modus ita ne paya bus dala kareng karelang pamilya at ining survivor ay Zu J. Hay ne ikware kanu nga kasabi ren pamilya na ating jen rening suspect at papaya busde ka mupin ne ketang meging pulay na nitang transaksyon kararagling may kapamilya pera retang kayang pamilya anya peril day ni yan tama ini king aasan apo king kayang bitis na sasabyanan ng ning PNP ating jen partikular na ining Chief of Police na ning Porac ay Police Lieutenant Colonel Palmira Guardia taga ng Himala nung makananoy may rescue hinabye ining Chinese national. Pakiramdaman tayo ining Chief of Police ning Porac. And yun nga po, sinabi niya na through an interpreter na sinabi po niya na kinuha po sila from Pasay. And then, on their way, sabi po nila, pinangakuan ng trabaho somewhere in Angeles. And on their way here, tinawagan na po yung family. Yun yung sabi niya, pagkasabi niya, tinawagan yung family at hingi ng yun nga po ransom. Noong tinanong namin yung description ng mga kasama niya, is isa po nga yung nakita din po natin doon sa ating bypass road na connected po doon sa sinabi nung ating survivor na victim. Medyo nakahinga kami kasi buhay po yung tao. And meron po siyang 2 gunshot wound sa abdomen part and sa paa. So, nirush po namin sa hospital and luckily po ngayon, undergoing po siya ng operation. Kanina po, nung ano niya sa hospital, pagdating namin sa hospital, medyo nag-hysterical at ang sabi po niya is, yun nga po, tawagan niya yung family sa China. Para Right. Chief of Police ning Porac. Go ahead. Linawan tayo mo, Paulo, ninong minunadang ikit, karening adwang biktima. Well, luckily, ang giyang sugatan niya, may barilya pala itang metong, may ka-survive yan. Ninong minunadang ikit kareng adwa? Minuna rin ikit itang survivor ating dyan. At reni namang maglinis kening dalan, banda ng alas 5, at mitimbriya pa mo kay PNP, banda ng alas 8. Pero rening netizen ating dyan na magpadala kaya katamong picture, litrato, banda pa mong alas 6. Atin na taga ng timbri kening news operation tamo na atin lang ikit bangke ning metong alalaki. At aking kakatamong pamamuntakin lugar, taga ng itang lugar ay ating dyan, neng kaorasan na ganingal to, taga ng malagat lamo, tracking lamo rin yung dadalang ka rin. Anya, yung suspecha na ng PNP, taga ng pinili rin ni uling yaing peka malapit kayong access road kayong Esitex. Alupa na mo naman reta may labasan na sitwasyon na ano ka rin, dakala mo naman na reported na inukserang bangke kaya naman San Simon uling kaya pamag-imbestiga na ng PNP ating dyan may sabi nga isolated din kasi atin labo namang identify bangke may rapat kaya namang Mexico Pampanga ikitang cadaver at yung Pau, atin nakabang ikong impormasyon nung dening adwang biktima nga rene atin lang working permit kaya ti Pilipinas kasi man taga Keni kalupa na ning sinabi mo may libatan la Pasay at mamasa lang makapagobra Keni King Angeles. Ating dyan, yapin papin yan yung paninayan tamong development na ng istorya ngayon nung itang profiling daretang biktima kasi intutunay itang cadaver na may yakit na dinabak ni Porac alaya pang identity pero nga na ning PNP at lang anong close coordination kening anti-kidnapping group yapin ning special agency ning PNP na mang-usisa mang-imbestiga karening
POGO workers, makatiling maging sitwasyon da ating dyan, kasi karening reported informasyon ating dyan, ngani pa mong pula na ning November ating yang raid ining National Bureau of Investigation at dakal matutukal impormasyon kalupa na nitang ika chamber of malamo torture chamber ya amesabi ketang metong online gaming platform na mayayakit ka rin atin dyan no makanano dala maltratuan ning POGO workers ning elamamabot king karelang kota. At kimpaman isplikado naman ng local government unit ng Porac ating dyan, yung karelang maging pantapat solusyon uling mas madalugdong at taga na ining lugalay ni itang ika-command post na baka nitang maranon pa mo, mayagapan niya sakaling maging punteryare, hindi aksyanan, ining karelang lugar. Ang po itang pa mag-install kining lugar ita namang CCTV camera. Alben tayo ning amano ng Mayor Jing Capil. We condemn this act na emi po to-tolerate ni at emi buring malyari diyang alwalang bansa, alwalang nasyon. Inggawan mi siguro to protect our itang kaya kami territorial jurisdiction mo naman pay station kami keng karetang lalo na madalumdum area banda keta puno no kanto inung seretang ke Palyarian pa istasyon kami po paparobing kaming police. We condemn this Alright, panaulina mo pa at inalabang lead deng kapulisan kasi atino mga ating survivor at i-identify na lakaya, kilala na lakaya nining survivor dening dinampot karela at makasawpya ba king investigasyon ita? Marguya kanong development dyan itang conscious siya po pang taga ng intindido ya king mga palyari ining survivor na king kasalungsungan ngani itang safety na yapin ning puri ng i-guarantee ng Philippine National Police uling karetang impormasyon nung nilularetang suspect yapin niya ing antabayanan tamo pa yan pero kasalungsungan pa mo dinisclose kay media ining impormasyon na ini ating dyan uling taga ng kasensitibo ini at karing mga labasan ng panahon at iya mong para-pares uniform ing karelang uniform ing karelang modus uling training tatargetan training parang POGO workers. Alright, salamat king kaya kang detalye. Paulo G. Santos live ya pong mag-report iba't king Angeles City. Kaugnay na pa rin po ning balita ngayon, identify na niya po ning PNP ing bangkena ning lalaki ay igseda naman po king balena ning San Simon, Pampanga. Base king impormasyon na dinake na ning San Simon Police king CLTV 36 News, metong yan naman pong POGO worker, biktima na ning kidnap for ransom ing lalaking inugsera king metong paranom anyang October 23. Magbalik ya po Paulo G. Santos para kang detalye. Makagapos ne makapiring pamataan niyang inuksere in bangke ng lalaki nga ini. King Paranom, King Barangay San Miguel, San Simon, Pampanga, anyang October 23, 2023. Agpang King Chief of Police ning Balena in Police Major Narciso Singalawa, biktima ne ning kidnap for ransom syndicating lalaki. Ating found male cadavers. So identified ning cadaver ni after na coordinate kami kayong anti-kidnapping group. Ako kay NBI na ining victim is identified ang Malaysia National. So ining Malaysia National victim ay kidnap for ransom. Base king meron pa tayong investigasyon bago braya king Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Establishment king Binyan Laguna ing biktima ame kilala ay Jason Yap Chow Cheng. Biscuit ang profile ng victim neto niya karing HR o admin ng POGO king Binyan Laguna. Ining victim. At kalupa na rin matutukal na video na rin foreign national na POGO worker sa makadanas torture. Lulto mo naman kay investigasyon ame torture ya in Malaysian national a biktima Bayure Pete at inukse in kayang bangke. Ikataw mo siguro during that time, base kay kwento na rin family na tilang gawing negosasyon na nimit la pang another
money, ransom, na ibenta sana ng family. So, yung suspect, mantun lang lugar na pwede din ibisanan. At siya pandemo talaga itang lugar nito kasi lalo na itang lugar nito madalugdog. Samantala, basiging impormasyon na dadakin aning PNP king ongoing investigation aning Senado, asunan laking 15 Pogo-related kidnappings at 11 metong kidnap for ransom cases ding may report karela manibat January hanggang September 2022. Ako yung kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Arestado laring nga duang high-value targets king Riverside, Marisol Village, Barangay Ninoy Aquino, Angeles City. Merapat king anti-illegal drugs operation ang megresulta king pangarakap ng alias Ord at metong napangkasabwat anyang November 11. May kumpiska karela ing 70 grams aning shabu ang mikialagang 476,000 pesos. Midalumayang kasong violation aning Section 5 and 11 aning Article 2 ning RA 9165 o Incomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 deng merakap a suspect. Ang tabayanan king pamagbalik na ning balen at balita. 51 train sets at 408 na bagon magamit laking North-South Commuter Railway Project na ning DOTR. Balaos kanuing pamamiyang kebalwan ning BSP kareng memalen tungkol king cybersecurity, financial literacy. At Tarlakenyo graduating AUF, top 6 yaking pharmacist licensure exam. Kay pumama ko, magbalik yaing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin keng Balen at Balita. Mahigit 37% na incompletion na ning Phase 2 na ning North-South Commuter Railway Project ning king kasalungsungan. Agpangpugking Department of Transportation pagsadyanda nala naman deng gamitang express trains. Para kang detalye ay ning report ng JM De Jesus. At suneking 37.4% ang physical completion na ng Phase 2 ng North-South Commuter Railway o NSCR project as of November 14, 2023 at pangkin Department of Transportation. Sakop na ng Phase 2 ng misabing proyekto ang ruta magumpisa Malolos City, Bulacan hanggang Clark International Airport. Agpangpakin DOTR, pagsadyanda na naman din gamitang express trains ang magbiyahe Manibatan Metro Manila hanggang Clark and vice versa. Nilatag na yung joint venture contract ng pilatan ng gobyerno at Mitsubishi Corporation ng Japan ang pangkonstruksyones y Auxiliar de Ferrocarriles ng Espanya. Paliwanag ng NSCR Extension Project Manager Narciso Preclaro Jr., amiras king 8.7 billion pesos yung kailangang pondo para karipitong express trains. So yung CP NS03 or yung contract package NS03 is for the limited express train sets. So meron tong 7 train set, tapos kada train set may 8 bagon or 8 rolling stock. So in total, under the contract, may ipoprocure na 56 rolling stocks. Sa ibang bansa pa gagawin yung mga bagon, doon din ima-manufacture tsaka doon din iti-test. Tapos pagdating naman dito sa Pilipinas, pag-deliver dito, meron pa rin naman mga testing na gagawin. Basic in disenyo, bulay iyang 160 km per hour ding express trains at elatok ng karing ega-naga ng istasyon dakalupa ring normal train sets ang mamulay 120 km per hour. Pauli na nini, pwede na mag-commute mag-umpisa sa Clark papuntang Metro Manila, kilob na ning metro nga oras. Design siya to run at speeds of 120 km per hour, and yung system natin at maximum capacity at peak capacity can handle 1 train every 3 minutes or 3-minute headways. Agpangkang Preclaro Jr., magamit lang ng express trains ustong fully operational na yung Phase 1 at Phase 2 ng proyekto asahan handang mayari ki 2029. Basic in disenyo na ni DOTR, atin niyang 51 train sets at 408 bagoning mabilugan North-South Commuter Railway Project. Yako po yung kaya kayong talasuy JM De Jesus, ating pusong pakabalen. Balaos kanu ing pamamiyeng Kebalwan ing Bangko Sentral ng Pilipinas kareng memalen tungkol king cybersecurity ang pang financial literacy. Kaya be kareng karelang strategy ing pamakipag-tie up kareng mialawang government agencies. Dapat agpangking BSP, cybersecurity is everyone's priority. Ay ni pong report. Dakal ka rin kaya katamong kabalen ng ginamit digital transactions sa niyang kasagsaganan ng COVID-19 pandemic. Pauli da kasi rin lockdown restrictions at pamaniwas kem virus, mas megi masaguli para ka rin kaya raklaning manually mamayad at maski na pa mag-invest online. Ating online dependency da rin dakal kaya katamo, mitaglos na dya pangalan ng pandemya. Kasabi na naman nini, merakala naman din kawatan na maintun malyaring biktima online. Agpangking Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ating may iyaliwang paralan na dapat tukyan bang apasikan ng kaya katamong cybersecurity. Wala yung sangla ATM, wag natin gagawin yun. Tapos yung paggamit ng password, dapat strong yung password, hindi yung very obvious. So, dapat strong, maraming characters, may numerical, may capital, may lowercase. Paliwanag na ning Acting Director na ning BSP Economic and Financial Learning Office ay Arnel Adrian Salva, responsibilidad din balang sabla ang cybersecurity. Magsimula tayo mag-ingat sa sarili nating transactions. And then, of course, the government is doing its part. And then, the players are also doing their part. Kasi pag nasira yung tiwala dun sa digital payments, mahirap siyang paakyatin pa further, di ba? Kasi sabi nga nila sa English, once burnt, twice shy. Pagka nadali ka na, parang ayaw mo na magtiwala. So dapat mag-ingat tayo in the first place para imbis na masunog tayo at matakot gumamit, maging maganda yung experience natin para maingganyo tayong magpatuloy at ikalat din natin sa iba. But we cannot take for granted yung sarili nating share sa responsibility.
Agpang naman king Bank Officer 5 ng Payments Policy and Development Department ng BSP ay Aldwin Nacional, susulong da naman ng cybersecurity kapamilatan na ng mayiyaliwang regulasyon. We issued various circulars and memoranda to all our supervised institutions to strengthen their cybersecurity policies and to have in place those that address incidents such as hacking, phishing, and all of the other cyber incidents. So mainly, this is through regulation as well as reminders. Samantala, balawos naman kano yung partnership na ng BSP kada mayiyaliwang government agencies, bang pasiknangan ng financial literacy at Kebal 1, kin digital transactions na rin kaya katamong kabalen lakwas na arang at syukar ang marginalized sector. In partnering with relevant agencies, including, as I said, DSWD, yung pong ating mga kababayan, nararating natin through them. So, just as an overview, dun sa mga partnerships po existing, including DSWD, we train po yung mga trainers nila. So, may mga identified trainers po yung mga ahensya na kapartner natin. Kinakapacitate po natin sila. Through our CSR project, sir, pumupunta kami. Nag-start kami last year. Pumunta kami sa Camias Elementary School sa Porac. Part ng aming CSR Brigada Eskwela ay yung pag-educate ng ating mga estudyante na belonging to the IP, no? Yung mga Aita Maganchi yata yung nasa Porac. Aita Maganchi sila, pati yung mga teacher. Kaya Liana Kanilaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlene Salonga, ating pusong makabalen. Top 6 ya, itubong Tarlac kay Daniel Hans ni Matias king November 2023 Pharmacist's Licensure Examination, kaya ng menikwang 92.05% rating. May graduate kay Matias king Angeles University Foundation o AUF king Angeles City, akakadwa naman karing top 10 performing schools king mesabing exams. Menikwayang 96.10% passing rating AUF. Samantala, pampitune man ang Centro Escolar University, Malolos, kareng top performing schools, kay bat na menikwang 87.72% passing percentage. Ang tabayanan king pamagbalik na ning balen at balita. Ayon Roy Henson, luklok yaking City Council na ning San Fernando kaya rin ang sinabot presidente na ning SK Federation. At may git 4,000 na newly elected SK officials ning Tarlac, sinabakla king mandatory training. Kayo mama ko, magbalik ya pa ing balen at balita.
Makatudo kayo pa mo rin king balen at balita. At suna king 60 to 70% in completion dingiganting parol daring apulong participating barangays para po king Giant Lantern Festival 2023. Iniingikid daring Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC panimuna ng HIL Pamandaman king karelang meging inspection karing lanterns ngeni pong Martis November 14. Pakibaluan tamo ingaliwapang kaganapan king may sabing inspection kayabe tayo po live. Iliana Canilao. Liana, kumusta yung maging inspection karing lanterns? Ating Jen, istong makanya ng panahon din kaya katamong kabalen. Actually, aliwa mo rin kabalen, aliwa mo ding Fernandino. Pati rin aliwa pang tao, kaya katamong siping balen. Actually, pati ding foreigners, istong makanya ng panahon talagang panayan din na yung Giant Lantern Festival na pagmaragul na ng siyudad San Fernando, Pampanga. So, istong makanya napin na talagang pakibalitan na naman kung kumusta na yung progreso, na ano na yung malilyari kareng lanterns da ring participating barangays. So, nyenipin nandin, mika inspection kareng lanterns da ring apulong barangays ne, and base pin kayang ikit da na 60 to 70% actually at impapin na 80% ready na lakano rin karelang parol para kay Giant Lantern Festival. And ketaping pami pagkwento, pami biro, nung kanong may daw ni in Giant Lantern Festival next week, talagang ding aliwang barangay ready na lang eh. So, para naman king kabaluan da ring aliwa pa na makatutok kay ni king Giant Lantern Festival ngayon in Banwa. At in tamong apulong participating barangays. So, apin yan ing Bulaon, ing Calulot, Del Pilar, Dolores, San Juan, San Jose, Santa Lucia, San Nicolas, Santo Niño at Telabastagan. So, nandin pin king inspection at suya naman ing Vice Chair na ng Giant Lantern Festival 2023, Engineer Alvin Mendoza. At yung ding official na ng Firefly, ing metong kareng sponsor o partners na ng GLF 2023 na may bulbs ka ng kaya katamong lantern makers. At tikit na talagang din ng kaya katamong lantern makers pagadyan na yung Giant Lantern Festival na December 16 ating Jen. Maragulang sawop, ne, detang pamag-donate ng bulbs. At 30,000 bulbs, Liana, kada participating barangay ing Pamieda? 30,000 worth na ning bulbs in Binyeda kareng balang participating barangay ating Jen. Na ano naman mo ing reaction da rin kaya katamong lantern makers ne? Pauli na ning talagang akakit mong makasuporta kening ligligang parol ngening banwa ne maliban ketang may maragulya may gadyasya naman ne itang karelang budget king pamangawang parol atin lapang additional bulbs na maragulsaw para king karelang pamangawang higanteng parol. Ating Jen, syempre masaya. Laoning, kaya kaming pamamunta ka na din karela at pamakipagkwento karela. Talagang akit mo na kera kalan karel lantern makers, aliway tampan yung but yung tagal day eh. Although bonus na ita kasi maragul yung bagay ita para karela. Pero in karela ka nung pantunan, kumbaga, pantunan na ning sistema ning katawan da itang pamangawang parol inya. Banwa-banwa talagang ilaman nung ikatamong manal be excited damo. Mas excited la naman na makakapag-presentang mga lagu at iganting parol kaya katamo. At itapin, in kasantingan namo naman na dening kaya katamong lantern makers, alang competition karela. So, ede akakit ini as competition. Ding metong at metong tuturing dala bilang kaluguran, kapatad, ila mismo misaup-saup la, bistaman
iba't laking aliwaliwang barangay, king aliwaliwang team, istong atin niyang kailangan sawo, pati niyang kutang ing metong a lantern maker, malyari niyang kutnan ing kalupan ng lantern maker, iba't king aluwang barangay ating Jen. Pero nanay magudyok talaga karela Liana bang kanita ang giampang sabihan tamong ali competition talaga ing karelang objective kining pamakyabe da king ligligang parol pero balo tamo na mag-exert lang effort talaga yearly yan king ligligang parol at every year mo naman atin la namang sasadyang sorpresa pasabog kumbaga para kareng eganaganang manalbe king GLF. Atin dyan, ali mo effort i-exert na rin. Talagang minsan kanumana bono la bang kanitong ketong financial na bagay, bang kanita kano talagang malago at apasanting de ining karelang lantern. So, itapin, keng Giant Lantern Festival ngayon banwa, kalbala mo pandemya ya. Itang restriction talagang linwalas na, ulin ang guidelines ali kalupa kanita na bawal na rin gimmicks, at atin limit kareng light bulbs na malyari ng gamitan. Pero ngayon talaga namang mas malago at mas bongga ing malyari ng abangan din kaya katamong talapanalbe at taga-suporta. Uling ala ng limit kareng kaya katamong lantern makers. So malyari ra ng gawan ning burirang gawan para mas apasanting depa ing karelang parol. Opo ta, atin lang abanggit kaya kang kaabang-abang talaga, Aliana, kareta nga kasabi mong lantern makers, kareng barangay pintalan mo. Nano kano ing abanganda ring manalbe ngining GLF 2023. Atin Jen, adapin ining paruling karelang magsilbing boses. So, din kaya katamong lantern makers, dat ang karelang advocacies, di ang karelang buring ipasyag na alida asabi, gamitan do rin ng karelang iganting parul, bang kanita apa balo king publiko, nung nanuman itang buridang ipasyag atin Jen, ay niya, December 16, sabi-sabi tamong alben at akit, kung nanupin ining surprise na inadyada para kaya katamo. Alright, dakala salamat king kaya kang report, Liana Canelao. Muntatamo po ka rin aliwang balita, lukluk ya keng City Council na ning City of San Fernando, Pampanga, Del Pilar Sangguniang Kabataan Chairman Aisen Roy Henson, kaya rin ang mialal antimong presidente na ning SK Federation keng pong mabilog a syudad. Sinambut kay Henson, pauli da ring ikwa ng 21 votes, amas matas king 13 votes ng Sindalan SK Chair John Gampoy, anak ning dating City Councilor Dane Henson, o anak niya pong dating City Councilor Dane Henson Aisen Roy. Samantala, mialalyang Vice President J.D. Scott pa rin ng Barangay Talabastagan, Secretary naman ni Edwin Ferreras ng Barangay San Juan at Treasurer Jethro Ryan Cunanan, iba't puking Barangay San Isidro. Barangay San Nicolas SK Chair Kian Andrea Teodoro, ing Talakada Auditor, kabang PRO Justin J. Cordero ng Barangay de la Paz Sur, Sergeant at Arms naman, Ionorato Vicente Lagman, iba't king Barangay Kalulot. Merapat yung oath-taking daring opisyales kay City Civic Center nganing Martes, November 14. Mig-organisaya pong mandatory training para kareng 4,088 ang newly elected Sangguniang Kabataan officials king probinsya na ning Tarlac, ing Department of the Interior and Local Government o DILG, kayabe ing lokal a kapanibalan. Metong yakasi ni kareng rekisito, bayo la milukluk king pwesto at magumpisang manungkulan base king Republic Act 10742 o ing Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Kaya be kareng pisabyenda king training in decentralization and local governance, SK history and its salient features, meetings and resolutions, planning and budgeting, ang timurin ng code of conduct and ethical standards. Inamuyot na nomang DILG Tarlac Provincial Director Army Bactad, rin kaya nakang manungkulan magdalang positibong pamagbayo king komunidad akarelang sasakupan. Antabayanan king pamagbalik ning balen at balita. Abulong Dalagang Kapampangan, miligligan king lakambini ning Sinukwan 2023.
At Gold Stevie Award for Innovative Annual Reports, ikwane ng BCDA. Kayo po mama ko, magbalik yaing balen at balita. Makatuto kayo pa rin keng balen at balita. Pakibaluan tamo po ing maging lagyan na ning panahon kaya be Sir Manny Esguera ing Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Sir Manny, ano po bang magiging lagay ng panahon? Okay, sa ngayon po ay umiiral pa rin ang hanging amihan o northeast monsoon na nakaka-apekto na po ngayon sa northern Luzon at central Luzon. Samantala po ay shear line naman po nakaka-apekto dito sa may parte ng southern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar ay maulap po ang papagiriin na may mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagsulog-pagkidlat. Dulot po yan ang shear line. Samantala po ang Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley, maulap din po na may mga mahihinang pagulan dulot naman po ng amihan o northeast monsoon. Ang Ilocos Region po, Abra, Benguet at ang natitirang bahagi pa ng Central Luzon, northeast monsoon din po nakaka-apekto pero kaya-ayaan panahon po dahil bahagya lamang po nagkakaroon ng mga kaulapan. Sa bandang hapon o gabi po ay posibleng makaranas ng mga pulo-pulong mga pagulan din. Pero Metro Manila po at ang natitirang bahagi pa ng bansa, localized thunderstorm naman po nakaka-apekto. Samantala po, yung bagyo po binabantayan ng Pag-asa sa labas ng PAR ay bumalik na po uli o humina po uli at isa na uli ngayong low pressure area. Pero yung possibilities po na siya ay muling lumakas ay hindi po natin pinaalis at yun nga po, posible pa rin po siya maging bagyo uli dahil disorganized na po yung kanyang environment kaya humina po siya ngayon.
So yun nga pong possibility ay nandun pa rin. So posible pa rin po siyang maging bagyo. At kung papasok po siya ng PAR, bibigyan po natin ng pangalang si Kabayan. Yes po. Pero as early as now po ba, Sir Manny, may magiging epekto na itong LPA sa ngayon, no, sa ating pong panahon? Wala po itong direktang epekto sa ngayon. At malayo pa naman po siya sa PAR, nasa 1,600 kilometers pa po siya malayo pa. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat, Sir Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Good evening, sir. Mundatamo po kay ngaluang balita, ing legwan dareng pulong dalagang Kapampangan ing megsilbing pamuklat ning parominggo ning nanupata king karalang guesting ning Lunes at 13 ning onya pong Lunes at 13 ning Nobyembre. Dete ring kandidata ning Lakambini ning Sinokwan 2023, benibatan na po rin ni kareng mialiwang balen, Keti Pampanga. King programa, pepakit na ring Lakambini, aliwa mo ing karelang legwan o na ing karelang belwan tungkol king kulturang Kapampangan at balen a karelang Tibuan. May subok mo naman ing gelingan da king pamangamit king amanong siswan king nanupata question and answer portion. Balikan ta naman ding pakibat da ring pilang contestants king kutang na ning katamong talasuyo yat sing malagod dyan anumbang parungaw. Kananumeng pagmaragulim Pampanga at kulturang Kapampangan nung ikang maging Lakambini ning Sinukwan ngening Banua. Ipakit ko po king bawat metong kiyakatamo alimu po kening Kapampanga, bagkus pati po king bawat sulok kunon kuman pumiras king kiyakatamong pimabalen-balen. Malari ko rin pong gamitan ng kakong social media para ipakit karing aliwang tao, kaya man pong Pilipinas o king aliwang bansa, kung pakananoy po kalago in kaya katamong kulturang Pampanga. Tandaan ng tamo po, ikatamo pong Kapampangan, biyasa tamo po, mayap at malaguing kaya katamong loob. Gamitan kay po ing teknolohiya at pamakyabe Lakambini ning Sinukwan, bang apag maragul kepa ing kaya katamong probinsyang Pampanga at kulturang Kapampangan. Uling maniwala ko po na ing kayanakan manimuna masabal king kultura at nanuman pong malyari ikulik sa keng masikan Kapampangan ko pag maragul ko. Umpisan kaya po iti king pamagmasusi at pamaggamit king kaya katamong ama ng siswan. Bilang kaya nakang Kapampangan at kaya kayong Lakambini ning Sinukwan 2023, gamitan ko la po ring mayayaliwang plataforma, kalupan na ning social media na gagamitan tamong kayanakan. Pamakyabe karing aliwaliwang aktibidades ning kaya katamong probinsya at ini pong pamakyabe ko king Lakan at Lakambini ning Sinukwan na iti metong yamu namang paralan bang idake ko karing kanakong kaparang Kapampangan at kaparang kayanakan ing tunay kabaldugan na ning kaya katamong kulturang Kapampangan. Ikuanan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, ing kapatamata sa karangalan nganing banwa. Ing presihiyosong Gold Stevie Award, pauli ning karelang Innovative Annual Report Publications, manibatan na niyang 2019 hanggang 2021. Pigkalubne ning International Business Awards o IBA, ing highest accolade king One Nation, One Legacy BCDA Annual Report Series from 2019 to 2021 para king kategoryang Best Annual Report Government Agencies. Pauli na ning karelang inisyatibang gawang mas makaengganyo king publiko ing pamagpresentarang traditional annual reports through innovative storytelling and creative designs. Metong ngayong Gold Stevie Award karing prestihiyosong parangal king larangan ning negosyo. Mebuyay ni bang mamiyagala lampong pagkilala king tagumpe at kontribusyon daring organisasyon king yato. Mera pa tiyang may sabing event king Cavalieri Wandolph Astoria Hotel king Rome, Italy. Anyang October, tegunanda naman di BCDA Director Attorney Larry Paredes, Vice President for Public Affairs Leilani Barlongay Makasait, Head Executive Assistant Attorney Elvira Estanislao at Vice President for Engineering and Social Support, Engineer Mark Torres. Maliban king Gold Stevie Award, iba't king IBA, ikwa niya naman ng BCDA in Gold and Silver Quill Awards ng International Association of Business Communications at Gold Stevie Award ng Asia Pacific Stevie Awards nganing banwa para kay karelang One Nation,
One Legacy Annual Report Series. Apendra ng mga regular balitang kinalab ng kakatamong news team. King lagyo na po ng mabilog si LTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talusuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.